إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Mengawrip Allah subhanahu wa ta'ala sumpatan tanuk managyan ko tuwa di tanulim bendingan na mga hadith tini mo sagyan ko tuwa may ito kita babituin sa Arba'una an-Nawawiyah. Mengawrip Allah sa ayat mana kebugan tanong sa makampata bendingan uli na usayan nagyan ko tuwa ika-10 sagyan ko tuwa mga hadith sa katayas kanyan. Mengawrip Allah subhanahu wa ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. Yang mana niyan? Miyakati tayang ku Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya suatu Allah sirkan yan. Piteru yan. Piteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mataan aswallah nasuti. La yaqbalu illa tayyiba. Naguda terima niya na inunta agen kutua suti. Mengawrip Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Nagumata naswallah na ini suguyan si ku mga mu'min so lagid ini suguyan si ku mga suguyan. Mengawrip Allah subhanahu wa ta'ala sa piteru Allah ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Haiskan wati ko Allah ta'ala ang mga sugu na kulu kangan watigyan si ikum mga suti wa'malu saliha nagunggalubog kanu sa mga pipiya salih mga salih mga amal. Mengawrip Allah subhanahu wa ta'ala ang pitirop na Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu haiskan watigo Allah ta'ala ang mga tawamya maratya mga mu'min kulu min tayyibati ma razaqnakum kan watigyan si kumanga suti ini rizki yamirkan watig wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayamana na aya suguan wallahu subhanahu wa ta'ala si kumanga mu'min na gyan kutuwa kakanirang kumanga rizki wallahu ta'ala asuti si kumanga suti kumanga rizki wallahu subhanahu wa ta'ala sa ayam yasukatun ayak yasukatun na halal. Mengawrip Allah sa lagid ng bunan sukya sugu wallahu subhanahu wa ta'ala si kumanga sugu iyan sa sinyan sirang pakakana si ko mga suti mga rizki wallahu subhanahu wa ta'ala. Uriyan yan na inaliyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyan ko tuwa mama ano kuna sa katawa ma yutilu safar minti ni kaplayalag katrabil. Mengawrip Allah udi na mawatan nagyan ko tuwa niyan di playalagan ash'atha aghbar maana sa agyang kutuwa kawatan agyang kutuwa di niyan di lelegan di niyan di katrabin. Mengawrip Allah na di din matatanor agyang kutuwa bukiyan sa lagi duma kukurot agbar nagu mapupunap na mapapanos kanyam na bayanak. Mengawrip Allah yamuddu yadayhi ila sama papalad niya na langit. Mengawrip Allah
Makna ay tatap na niya na bila aliman yan sa langit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa pemangnisik Allah. Yang diterun haikad nangku atiyan. Pemangnisik Allah. Wa mat'amuhu haram na ayabid na betadagyan ko tamama nasu pangankan niyan pagnian na haram. Makna makapupuan sa haram mangurip Allah. Wa mashrabuhu haram nagusu baniambu paginuman na haram. Wa malbasuhu haram nagusu baniambu ditarna haram. Wa ghudhiya bil haram na ayapan namin ipagparun na haram mangurip Allah. Fa anna yustajabu lah na anda maniati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikaterima sirkanian kupang ninian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Biang ko tuwa sa katawa mama mangurip Allah tumatap na isik Allah kapalad niya na langit sa kapumang niya isik Allah subhanahu wa ta'ala na mapapadala mo na biang ko tuwa mga sabab akakatarima ako panginian mangurip Allah. Baga nairong nagyang ko tuwa kapapadala mo yan sa dinya di kapleleg nasuka pleleg na sutawa di mleleg na pud siya mga tawa tatariman wallahu ta'ala sa panginian. Ikadua nagyang ko tuwa kapapadala niyan sa langit mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugiyong ko to pinakapakan di damarian mangurip Allah. Na ayabu sabab ada katarima wallahu ta'ala udina di katarima yang kutua pangninian na kagi beniambu pangnengkan peken udina peginuman udina beniambu din diter na ayapan amini pagaparun na haram mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mangurip Allah pedin sa malaap kesababan sa di kakatarima upang ni manusia udina urip Allah subhanahu wa ta'ala na gyang ko tuwa kaya padalami ko tiyan yan sa mga haram apya ka haram ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi doon sa tawa di susukat yan di pagpaparan sa pamilya niyan yan di pagpaparan na ginawa niyan sa haram maana susukatan na makapupuan sa haram na ditiriman ng Allah subhanahu wa ta'ala gyang ko tuwa panginin yan udina baniang budi pamasan ditern udina peginuman niyan udina sa pamilya niyan na haram maka pun sa haram na ditariman wallahu subhanahu wa ta'ala yang utapang ini biaka tanasam no Rasulullah uli nabi alisam no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agian ko tuwa tawa biaga persa haram na gian ko tuwa kaya pagparaon sa haram na pwede sa mga sabab adi ka ketarima agian ko tuwa pang ninian sa iku Allah subhanahu wa ta'ala sebunsan na kailangan na so mga tao mangurip Allah na pananggilairan o ba iran mapagpar so pamileran so mga matairan sa haram mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana o pa makasakahay urip ng Allah nakabaya ka agyang ko tuwa papakambibuat ka sa mga wata at tatariman wallahu subhanahu wa ta'ala so panganiran di na mga mata salih ay pamanikairan sarila ang kairan dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala na upang makakabaya kagyan ko to akabaliran mga tawa mga mata tatariman Allah subhanahu wa ta'ala so panganiran na pananggilain ka ubang kasiran di pagparsahara nas kamambu na ukabaya kagyan ko to katarima Allah ta'ala ko pangning ka na panginang gilain ka agyan ko to di nga di ka pagparsa ginawang ka uli nakapagpagakan ka sa haram mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gina ni pada sebun sa gyang kana hadith paninta ko Allah makakuwatan ron sa may ito andawan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa tanong mantawi sa gyang kapag ko sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.